Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Бай ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн 25 октябрь 2020 жыл Өзгөн районуна караштуу Красмаяк мал базарындабыз. Тагыраак айтканда, Бука базарда. Бааларын билип бермекчибиз. Анда эмесе видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Мынал 2 жашар бука 90 миң сом бериптир, бербей атат. 95'ke bir parmak baylap ketip odat eкен. Arttan da tartip көрсөтүп коеюн. Ар ким ар кандай болот, касапка деп атышат. Ошону 90 миңге бер деп сурап атышат базар. Мынал 2,5 жашар болуп калган бука 130 миң сом дейт. 110 миң сом беришиптир, бербей атат достор. Kasaptar surap atат. 110 миңге сураптыр, бербедим дейт. 130 деп атат экен өзү. Алдыңыз бага? Канча болду? 78 миңге алынды. Бул 1 жашар барбы? 2 жашар барбы? Ошойт а? 2 жашарга жакын бука экен. 78 миң сом. Жакшы ба? Артынан да көрсөтүп коеюн. Бул сойлабы? Багып атышат. Мынал 2 жашар бука 105 миң сом дейт баасы. 100 миң сомго сурады, бербедим дейт. Бүгүнкү күндө ушул 2 жашар букалардын этине карап бааланып атат. Канча алдыңыз аба? 100ге алыныптыр. Жетелеп кетет. Ака канча деп атасыз? 120. Канчага сурашты? 110го сурады. 104'ке suraптыр, бербедим дейт. Бука. Еттүл экен. Хомна канча дасыз сиз мыналарды? Канча сом дасыз? 50 канча сурады? Канча сурады дейсиз аба? 100'den 200 surada. 100'den 200 surada siz ha? Булар канча? Жаш канча болуп калды? Будан букалар дейт. 100'den 200 миң сом сурап атат экен. Мынал бука 118 миң сомго сатылды. Алышыптыр 118 миң сомго. Бышты эмелер дейт, букалар дейт. Мынал жанындагыны 130 миң сом дейт. 130 миң сомго деп 115'ке сурашты, бербедим дейт. Бүгүнкү күндө ушундай чоң букалардын баалары 100 миңден өдө. Мынал букалар 125'тен алыныптыр. Алып жетелеп кетип атат. Даже жетелегенде эле эмеси жок экен. Өтө күчтүү болот окшойт. Ака породасы обычный элеби же башкачабы? Башкача эме экен, атын айтты, бир аз угулбай калды достор. Ызычуда. Мынал 1,5 жашар бука 70 миң сом кеми бар дейт. 1,5 жашар бука. Бүгүнкү күндө ушул баалар 70 миң сом кеми бар, дагы бир эскерте кетейин. Мынал 1,5 жашар бука 65 миң сомго сатылды. 1,5 жашар бар экен. 65 миң сом. Жакшы болду базар баалары. Мынал бука 1 жашардан өтүп калган 50 миң сом дейт. 40 миң сомго сурады, бербедим дейт. Мындай бортто экен. 1 жашардан өтүп калган дейт. 50 миң сом. Ака мына букан канча деп атасыз? Биринчи 65 миң сом дейт биринчиси. Экинчиси чаба? Экинчиси баары эле 65 миң дейт, үчөө катар. Досум силердикичи? 60 миңден? Мыналар кичинераак экен, 60 миң сомдон дейт. 60 миң сом үчөө 65 миң сомдон. Бүгүнкү күндө баалар. Достор, мынау канча башабы? 6 башты тегиз алса 55'тен бир аз коюп беребиз дейт. Көп эмес, бир аз коюп беребиз дейт. А так азыр бирден алгандарга 60'тан деп атабыз дейт.
Aka bir bazarda tügөнөбү bunumuz? Номеріңізді айтып қойсын, номер сұрағандар көп та. Егер сатылбай қалса байланышады да сізге. 773 44 85 52 номеріне байланышып сұрасаңыздар болады, егер сатылып кетпесе эле достор. Мынау еркек торпоктор биринчиси 48 000 сом кеми бар дейт. Қалғанына 5 баш бар екен. 45 000'den koyup berem dediniz ha? 45 000'den koyup beretken. Birincisi de 48 000 boyu çoğun eken. Baylanbaz sorpoktor eken özü. Bunu bugün tüketesip mi aka? Allah kalasın. Diye numarınızı aytıp koyuydu. Sırağınlar koy eken da. Tükönüp ketet deyt. Numer demel bayla koyun deyt. Tükönüp kalıp kayra çalıp bekerle var olup kalat deyt. Sazı koyar. Yazıp koyarıydı be. 5 beden. 700 555. 555 70. 70 57 87. 57 87 numarine baylansanızlar болады, eğer satılıp ketmeseler. Suraysızlar. Nal birinci sarı buka, evet erkek torpok 41 000 som deydi. Canında eko 50 000'den kem var dediniz ha? 50 000'den kem var. Erkek torpoklar. Mart ayında tuğulan torpoklar eken. Nal 4-5 aylık 6 aylıkka çeyim varken torpoklar 32 000 somdan erkek torpoklar 32 000 somdan kemi var deydi. Hazır 4 baş var eken. Bugünkü günde şunday torpok erkek torpoktun bağları 32 000 35 000 700'lü semizine karap bağ bulatat. Kança suraş daga? 3'ön 30'dan suradı berbedim deydi. O narkı kişenkeydi 20 suraptır. Onu berbeptir. Pazarınız versin daga? Nal 1,5 aylık torpoktor 32 000 som deydi. Erkek torpoktor. Şirketten geldiniz dediniz mi abi? Şirketten geliptir. No. 3 aylık torpok 25 000 som deydi. 17 000 som sırası berbedim deydi. Hurmatlı görüşler, bugün sizler buka erkek torpoktorunun bağlarını bildinizler. Baytu kanalına kattalıp sunuş fikirler bolsa kommentariye kaldırыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.